I want to believe, I choose to believe by faith. I will never doubt the word of God. I believe in the 11th hour Jesus. That God is a miracle working God. Your friend and one day no another friend in you man. Urani me you may be maone. Urani me you may be maone. Urani friend you may be maone. I believe my God is a miracle working God. Nyame awa ye bi wodam ha wa hu nyame awa so bi obere no owura ne fenhia wo sabre wo Jesus Christo demo. Odemo shabo sume fufro aseno oman senchireni a wahye mo bo ewo musika semu wadwuma mu mo bremu emremu mo koi ne yetitiye ne ewuye ne Anidaso sa wo mo no in this 11th hour Awurade nsisa na enye fufro Awurade ma na ho oden fa na semu na nsisa ne nyina na mo de nkunima bedi adanse ese odi mo adim ye wo busum ye da ye nimi mo wo Yesu din mo amen. Ensenchene Nyankopon ne wawurade a ye de ho to so no wani ye hwamo da biara da unim enne free ochina enti yesrew se ma won senchene nnadi Awurade kasa wo ma ho enne nso bio se bra osra ani no kasa Awurade bra na me ba na iwu na wo kasa ko ne be ya Awurade kasa wo ma ho Awurade Getsemane Bible mu arewo ne wo yo enti kasa ma enye ye ma yente wo ne se wo na wo se yentu anamo wei na yentu na nsenkyerene ne akire kasa ma yen Yehowa kasa ma yen Yehowa bosumi ma wo nsenkyerene kasa ma yen amen. Acts 10:38, how God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and with power. This month, may the good Lord anoint you with the Holy Spirit. This month, may the good Lord anoint you with power. May you receive the great power. May you receive the exceedingly great power. May you receive an excellent power. May you receive divine power. May you go with a glorious power. May this month be a special month. A month that you will carry that unusual blessings. Go blessed, go favored in Jesus' mighty name. Amen. Wo bema yedi wachi. Yedi ahunyina to so yedi ahunyina ma wo. Wasam se ebinum nya gidie ebedi wachi. Kopim se wo hunu wani onyam. Watro se yero eba wo nchen. Oba wo nchen se me bari wu. Nti bra na be sane yare mame. Nipa bebre di wachi. Na obia bia moja tunu a mfinhia bebre no e de gidi e be so watare ano. No nya yaresa. Ogusu tu atwentwen so no. Wasam se ye be ka kire obia no se wo ba na wu firi be ma no nchen na kọ. Na Yesu udane wani ka kire ne se nsuro na gidi ara. Ni ani gidie etwentwen so a ebesi sabre ne nsankan ne nhira no o ka kire oba no ono de odi gidie be so watare ano onya ne nhira
Ɔbaako nso a odi w'akyi a ne ba no rewu no yɛbɛka kyerɛ sɛ ɔba no awu firi ne nkyɛn kɔ. Woka kyerɛ sɛ ɔnsuro nti ɔkɔɔ so di w'akyi. Ampampa a ɔno ne kɔe na ɔkɔɔ fie hɔ no na abɔfra no wu ampa. Na abɔfra no da aba nsoro. Na nipa resu, nipa teatea mu. Na wosere, woka sɛ ɔnwui na wɔsere. Wo Yesu a owura enya kwan enya gyidie edi w'akyi a na ɔkɔ aba nsoro hɔ no. Woka kyerɛ ababaawa no sɛ talita kum. Mesew sɛ sɔre na ɔsɔre. Awurade ne a wadi w'akyi afiri January abɛsi nnɛ da yi. Na ne nsa nkan ne nhyira no. Ne Anidaso ne nsa nkan no. Udin mo talita kum to that person. Ma ɔnsɔre. Ma ne awu no nsɔre. Ma ne ɔhwehwɛ kwan no ne nsa nkan. Awurade nyɛ w'adom ɛ. Yesu Kristo a wayɛ ebinom adom a wɔn nsa ka wɔn nhyira no. Wɔn nso wɔn nsa nka wɔn nhyira. Bɔsome mu na ɔyɛ adwuma last minute no. Ɔyɛ adwuma yira mfa no. Yira mfa wɔ mu. Awurade mfa nnom mo. Awurade mfa nnom mo. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Wow, we are nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn. Na wo ma agye wadie. Sɛ bosumi mu wobɛyɛ nsɛnkyerɛnne no. Awurade ma wo nsɛnkyerɛnne nsisi ɛwɔ mabrɛ mu. Deɛ wo ma ɛnya experience bi da na Awurade ma wo nsanka na bosumi mu ɛwɔ Jesus din mu. Ɔno ɛne mo ntena ne tumi ahoɔden ne ne kɛseɛ mu. Amen. Hallelujah. I am jumping for my miracle. I am clapping for my miracle. I am shouting for my miracle. It is the 11th hour, the moment of God's visitation. Erade ngosra, eba ni maso na ebroso. Efe ubeka edimechi. Father, I thank you for this month of November, the month of 11th hour miracle. I thank you for the miracles ahead of me this month, according to your prophetic word and works. I decree in faith, power and peace is my portion in the name of Jesus. I decree in this month, any dead area of my life is receiving new life in the name of Jesus. I declare in this month of 11th hour, I am for signs, wonders and miracles in the name of Jesus. I declare in this month of the 11th hour, I choose fear to kick out of my life. I select faith over fear, favor over disfavor, health over sickness, life over death, purpose over confusion, power over slavery, strength over weakness, fulfillment over emptiness, abundance over lack, purity over sin. I stand by the authority and the power in the name of Jesus Christ to receive power of God for breakthroughs. I declare this time of the 11th hour that God will supply me with spirit and with miracles. God will supply me with spirit and miracles. Declare 11 times. Declare 11 times. God will supply me with spirit and miracles in the name of Jesus. God will supply me with spirit and miracles. God will supply me with spirit and miracles for the last time. God will supply me with spirit and miracles. In this month, I shall not be ashamed. I shall not be ashamed. I declare that in the midst of global challenges, greater grace of God will give me victory. I decree in this 11th month that I will possess works of power and signs and wonders. I position myself for breakthroughs. I position myself
for signs and wonders. I position myself for divine encounter. And I position myself for discernment, prosperity, and fruitfulness. As I shout, I enter into my miracle. Give another shout of praise. One more time, somebody say, what you cannot be. Reign, Jesus, reign. Nhyira nka Awurade din na no pay ye de Awurade ase bebre Anidaso Bere na ye da Kristo a ode na domdom ye na no pay nso ode Awura bosome du ba kwen mu the 11th month where we expect to receive a touch, a breakthrough, a visitation from the God of the 11th hour. Enra na eye putu na ye kiti na ye oja ahoden ayaresa adom insrahwa Awurade nam so di enfi November ya se na ena nwumre eretua so ena nwumre nonsia enefa eretua so eno ho tapes kakra ena wote ewo dwumadi mu yema wakwa baba okoman 97.1 na yede ntua ema ebusuafo ne adofo nyina da moni yen ehia ewo Command Radio ha wo morning devotion ye ka say ene eye midweek prayers ene eye ukuda midweek prayers 2nd of November onyame wayebi onyame wayebi inshira enke radidinda Mikacho say ene na akawu 60 days wo 2022 mu onyame obekoso edi nkunima mayen count your blessings and name them one by one na yenshira eke rade enche ye be rampa bomu na yada erade ase se na eka kire wo no mpaye a wote se ye kan ho asem ansa na ye fidumedi ase enanumre etua so enumre na revival no efiase greater grace, the God of the 11th hour. On for greater grace and no more and anopay. Amen. And anopay masonfo international aboaje. You know very my Emmanuel aboaje, so for aboaje. Oh, you also from Pacho wanted them all. Pacho Akropong do bibi avoko. Yede radiasi, yeda Yesu Kristo ase, yede radiasi. Oh, help me sing. Among the gods, say, among the gods, among who is like me. Father, you are glorious, careful in praise, doing wonders, doing wonders. Hey, among the gods, say, among the gods, Father, who is glorious, Lord, yeah, in holiness, fearful, doing wonders, say, doing wonders. Somebody lift your voice one more time to the Lord. Among Also for young kind and asama yejina so na yede abompai. If I asempa no edi afi Yohane asempa ti anan intichem aduanan awotwe asempa no senia Yohane enso etroman ti anan intichem aduanan awotwe asena Yesu se no se mo hu nsentwene ene nkunya morenye enni ana Yesu se no se mo hu nsentwene ne nkunya morenye enni Erade asemi Nothing Erade. doing wonders, hallelujah, say, doing wonders. Who is there like you? Oh God, you will create
Father, in your likeness, who is the like you? Oh, God. I'm reading from John chapter 4, 48. Then said Jesus unto him, except ye see signs and wonders, you will not believe. Then said Jesus unto him, except you see signs and wonders, you will not believe. Somebody, you're going to be a sign and a wonder in this month in the name of Jesus Christ. Amen. You are going to be a sign and a wonder in the name of Jesus Christ. The God of the 11th hour is going to make you a sign and a wonder. Jesus. Beloved in the Lord, this is the good news. This is the promise. This is the prophetic declaration that we are running with in this November, in this 11th month, and I pray that may you position yourself for a bigger experience in the Holy Ghost. Amen. Position yourself for bigger encounter by the Holy Spirit. Position yourself for divine visitation, encounter for miracle, encounter for testimony, encounter for signs and wonders. And Isaiah said that I and the children that the Lord has given me, we are for signs and for signs and wonders. Hallelujah. Amen. Ebusuafo na wusiesie wo ho yebewura mpaebɔ mu. Yebewura mpaebɔ mu. Yebewura mpaebɔ mu. Yebewura mpaebɔ mu. Emra yenu aberma di anim kan ya de Awurade ase ya tuntre Awurade aye Awurade kese na ya tu mpaebɔ no so. Oni adafo ye won mpaebɔ mu ara ye fi ase ade Nyankopɔn ase. Senia ye papa kan no ye rede Nyankopɔn ase. Ye rede Nyankopɔn ase senia odi kan e kan no for this day emake 60 akawo yen animu a esese yentwa na yemfa afe no nyina enkogu for 300 and over 300 days ni Nyankopɔn ahwe yen so wa boyen ho ban wa yen odiyan ko odiyan bana sumdwe mu yeda so yeti ase se tekrema da bodwem na moja eredi mu afrisane na no pay me pese ogididi bibie na no ogididi bibie na no na onfiase enda Awurade ase onfiase empeje Awurade din onfiase entrontom Nyankopɔn din onfiase empeja ne din manedin ne so na bona bodin ose no fatayeyi ose na ofetenase de bia me wasem bia me ka se obi afa akoko bi ahyene motuam obi di nantwi bi anase gwan bi di nachi okwa kokotu nsu bi okwa kokotu dua bi okwa kokotu wobu bi anempo abode bi nanso me na odi otiasefo na maye hu na akira kwan a ena no pay bi wano 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 wo Yesu Kristo de nemu yeri de Awurade ase yeri de Awurade ase yeri de Awurade ase wo yiye ni adoya ono Awurade no edi ayen bambo soronko Awurade di aboyen a efri a wotena mu na otumi ekoi na otumi de bai no obi fa sa free na nso wantumi ankwa nkodu baabi a okọ na nso me na wo yetumi fa sa kwan no so kodu baabi a yekọ na esan baaye dia eyadom eye mobrohu Awurade dia to yen so yeri de Awurade ase adom Awurade dia dom yen no yanto yentua ye enye bribi biara na moma ya dom Awurade na dom Awurade na hwe yen so wapo yen ho ban dia bi wano na no pay 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 enkwen Awurade dia ma yen enye adwuma bi a ya ye edi ama no nanso no Awurade na humobɔ mu eno de sankwa no ache yen dia biwano nanka ye wachirichiri baabi a nanka ye nsempo se ye bafie nanka ye wachirichiri baabi a ye ndi aka ye ho ayefi na nsese ye bafie na so no tomfo nanka sa ede na humobɔ no behwehwɛ ye na odinya ba bedu ne fidua mu a biwano na no pay nada na se biwano na no pay nada na se biwano na no pay nada na se bebre ni won a ye ne won hyase na so enye won nyina ne ye ne won adum pempen so ayedui eyo tomfo na da woroma eyo donfuna da woma fibra wo ye mojato edawo na yamu no odonfuna nkasa hwe wo so wabon ho ban epeja wo ede afi entachemu ene bribi biara ohawo no mu amane ne mu kotanda ne mu emra obiare sunu wama wani da so ente sedia bewanu wo Yesu Kristo de ne mu bewanu wo Yesu Kristo de yeri de radiase li brande le bo shadi branta dadabaha radadadada libidi anta dedebehe yakapa la branta dadabo shadi branta la debehe makapa la branta dadabaha rapa la branda la dadabo shadi brande lebehe yeri de radiase in the name of Jesus Christ. On the other for Andra me mama only the praises and worship can sim be say
enkwa Nyankopɔn de ama wo no eye nkwa esombo eye nea eye sononko wo maame bi entumi mfa ne de bi ma wo papa bi entumi mfa ne de ma wo nua bi entumi mfa ne de ma eno nti eye ankrankre na se Awurade etumi abɔ wo de ho ama watumi adum pempen so awo me pese wo bi wano bi na mfi asende Awurade ase me pese wo bi wano bi na mfi asen kamfo Awurade din no me pese wo bi wano bi na mfi asen tuntum Awurade din me pese wo bi wano bi na mfi asen enhye ne din na nyonyam me pese wo bi wano bi na mfi asen de Awurade ase me pese wo bi wano bi na wo ka se ampa oyowura me pese wo bi wano bi na ka se ampa oyobatampa na yemuye eye kese ono ena oba ema ye nyankwaje bi wano na no pay 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 ewo Yesu Kristo dinemo bi wano na no pay bi wano na no pay bi wano na no pay ewo Yesu Kristo dinemo bi wano na no pay ano pay ye ne David enya dwenka se mania ehu menyina enyi Nyankopɔn din na ye mania ehu menyina entrontom Nyankopɔn din mania ehu menyina empeja Nyankopɔn din mania ehu menyina enka se ampara oyodo momma ye na Nyankopɔn ase oye na do wo hoda and I not pay be one and I not pay be one in the name of Jesus be one odon for ye peja wodino odon for ye showdin gonkona nyam odon for ye ma wodin so odon for ye tuntum wodino odon for ye kanfu wodino odon for ye tuntum wodino wo Yesu Kristo dinemo hinampo no betumi de ne ho atoto ho hinampo no betumi ne wase and I not pay ya woti wa hingwa no so no ye ka se hinampo no ne Yehowa bese so rabofo to nyom se we rade wone kron if you say me something Nyankopɔn enewo Nyankopɔn ye ka se yeda wase fia shase eba be simpempen su ye rade ye ka se yeda wase Yesu Kristo dinimu wo Yesu Kristo dinimu ye ka se yeda wase odonfo ye peja wodin ye maudin ne so ye kanfu wodin ne fi se wonkuto ne se ne fatal in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Ye trust abompaye ene ye koso abompaye ose ebra ye ka ye ho se Onyankopɔn ahye yen bo wona semu na onam na asem so esese na adom amaye mpaye dikan awrebo ose papa no ekoka che Yesu Kristo na oton safre Yesu Kristo se me ba riwu enti owura benyan no na nsankyerene a yete yenim na yakenkan no eye adwuma yere bompai se busum duba queen Jesus nia ewu biara we yasetrem onyame tumi ene onyame honhom empeja no wo de bompai se busumi nia ewu biara ewo me ho ewu biara wo mabusuam nia ewu biara se eye me madusua se eye busumi ayewura mu me ma nkwa se busumi ayewura mu nia ewu biara ena no pay ye bompai se busumi erade honhom erade ahoden in the name of Jesus. The 11th hour God revive and recover every dead situation in our lives in the name of Jesus. We will never see Rakapa labranta da da bosa di brandele de debe malabranta da da ba rakada da balabada branda la da bosa da branda la debe yapali brandele de bosa da balabranda la da ba makapa labranta da bosa da branda la da ba rapala branta da bosa da branda la da ba Rakapa la branda da bosa da brandele de debe yapali brandele de bosa da balabada ba ikapa la branda la da bosa da balabada ba rakada branda la da bosa di brandele de debe ipala da bosa da balabranda da ba rakada branda da bosa da brandele de debe yakada branda la da bosa di brandele be makapa la branda da bosa da branda la ba in the name of Jesus Christ lipato sa di
branda lebe ayapa la branda la da da baha rakapa la branda da 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 bala bada baha ayaka da branda la da da bosa da branda lebe yapa libidi yanda le de bosa da branda la ba rakada branda da da ba ayapa la branda da da bosa da branda da da baha rakada branda da da bosa da branda lebe yapa la branda da da bosa da branda da baha yakada branda le de yapa li branda de bosa da branda da ba rakada branda da da bala bada baha ayapa la branda da da bala be de bosa ikapa libidi yanda le de bele yapa la branda da bosa da branda da da baha rakada branda la da da bala bada baha mala brande le be de bosa di brande le be ipali brande le de be yakado sa di branda de be rakada branda da da baha ayapa la branda da da bala bada baha rakada brande le de bosa di brande le be Ekada branda la da da ba rakada branda la da da ba ayapa la branda da da bosa ipala branda de de be rakapa la branda da da ba ayapa la branda le de bosa di branda le be rakapa la branda la da ba rapa la branda da da ba la ba da ba ayakada branda le de bosa di branda le de be rakada branda la da da ba ayapa la branda da bosa da branda da ba rako sa di branda le be ayapa li branda de bosa da Otonsa Frerade, Sabusumi, Otonsa Frerade, Otonsa Frerade, Sabusumi, Onerade, Ohume, and Kwahu Fufru, Engumu, and Kwahu Fufru, Ohume, Nahu, Fufru, Nehuma, Ohume, Obompai, Rasokoto, Sadi Branda de fresh bread, La branda da bosa di branda le de be ipalosa di branda de be liba la branda da da ba la branda da bosa da branda da da ba ayaka pa la branda da da bosa di branda le de be raka da branda da da bosa da ba rapa la branda da 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 ba ayaka di branda le de bosa di branda le de be raka da branda la da bosa da branda da ba in the name of Jesus liba do branda le be ayaka di branda le de bosa da ba ayakada branda la ba makada branda da ba librande le de bosa da branda da ba ayapa la branda la da da ba lega de bele de bosa da ba ni pale brande de be ayata da da ba ayata da da ba ayakada branda le de bosa di brande le be librande le de bosa ayakada branda da ba rapa la branda da ba rada da ba la ba da ba rapa la branda da ba la ba da ba ayaka la branda de be rakade brandele de bosa di brandele be ipalada da balabada ba rakada branda da ba rakada branda la da ba ayapala branda la da ba rakada brandele be yapalo sa di branda da ba makapala branda da bosa di brandele be yapali bidi andele de bosa di branda la ba yakadi brandele de bosa rakada branda da ba ayakapala branda da balabada ba rapala branda da balabada balabada bosa da branda la ba ayapala da balabada bosa da balabada ba rakada branda le de bosa da branda da ba rakada branda la da ba ayapala branda le de bosa di branda le de be rapala branda da balabada ba makapala branda da bosa da branda le de be rakada branda da bosa di branda le be ipalo sa di branda da de be rako sa di branda la da ba ayapala branda da ba rakada branda la da ba yapali branda le bosa in the name of Jesus labado sadaba la branda da ba rakada branda da of Jesus Christ. Anope wo bompa ompa unsani fano so na baby a wo bia woti enka opagya unsani fa akosoro ebra yi na ye bompa e wo Kristo tumi mu ye bompa e wo Awurade din mu osise wujedi a obehu nsantrene se wujedi anopa ya obehu Awurade nsantrene. We come to you in the name of Jesus Christ. And Paul said through his word
that you would have to believe. You would have to believe. And Peter said that silver and gold we have, but such as we have, we give you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Rise up and walk. Rise up. Rise up and walk. Rise up. And all of a sudden, the young man at the beautiful begin to receive miracles. We are in the month of miracles. We are in the month of signs and wonders. And you are a candidate for a miracle. Baby, I will be a pigeon saying if I can say Eradi Yesu. And then I no pay. And none no pay. Medawase. Emma November Busumi. Emma November Busumi. Esiesie wunshira. Esiesie wadom. Edemame. Medawase. Se baby a mi wo bia. Baby a me hye biara. Baby a me hye biara. Wan wodem be hwehwe me. Wan wodem be hwehwe me. Mami hu wutumi. Mami hu wan wodem. Ene anopai. E wo busumi yi mu. E wo Yesu dem mu. Odo fu bi wanu na bosa mpa. Erade mami hu wan wodem wutumi. Ya pali brande de bo shadi branda de be. Rakada branda la da baha. Rakada branda da bo shadi branda le be. Rapala branda da bala baha. Erade sapusumi ya wodi siwa mawade. Sapusumi ya wodi siwa mansenchene. We Yesu Kristo dinemo. We Yesu Kristo dinemo. I register as a candidate of miracles. I register as a candidate of signs and wonders. In the name of Jesus, the God of the 11th hour, the God of the 11th hour, the God of the 11th hour, begin to work miracles in my life. Begin to work miracles in my life. Liba di di bosha, ayaka pala branta da da da, rakada da da baha, rakada branta da da baha, ayapala branta da 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 baha, rakada branta da da baha, rapala branta da da baha, shadi brandele da baha, rakapala branta da baha, ayaka da 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 bala bada baha, shadi brandele da baha, malaba di branda da baha. In the name of Jesus Christ, liba do shadi brandele baha, rakada branta da da baha, rakada branta da da baha, ayapala da 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 baha, rakada da da bala branta da baha, ayapalo shadi brandele da baha, makapala bada bala bada baha, rakada brandele baha, liba do shadi bala da baha, ikada branta da da baha, rapala branta da da baha, ayakada da da bala bada baha, ipala branda de baha, shadi brandele baha, makadi branda la da baha, rapala branta da da baha, ayakada bala bada shadi branda de baha. I am for signs and wonder. Jesus Christ, I am for signs and wonder. Rakada da da bala bada baha, ayakada branta da baha, lipada branda de baha. In the name of Jesus, the 11th hour God, the 11th hour God, ipala da da baha, ipala da da baha, ipala da bala bada baha, ipala da baha. In the name of Jesus, the 11th hour God, alabadosha de baha, ipala branda de baha, librande de bosha, yakada bala bada baha, rakada bala branda da baha, rapala branda de baha. Begin to work miracles in my life. Begin to work miracles in my life. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Librande de baha, rada da 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 bala bada baha, rakada branda de baha. In the name of Jesus Christ. Rakada branda da baha, rakapala branda da baha. Onyamia, oyawante wasabu sumiyemo. Erade for me miracles for me. Alabado shadi branda de baha, libranda la da da bala bada baha, rakada da da bala bada baha. In the name of Jesus Christ. Rakada branda da da baha. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Brandele de bosha da 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 ba. Ipadosha di brante de de. Osa peja onsa kabium. Uka se busumi yi. Wa busumi November yi. Wa busumi November yi. Ensanchani biara. Erade akafa me ho. Erade akafa me ho. Erin delay. Erin sisa. Erin siniti ase. Ene anopai. Mijina Yesu dem. Me bompa ise. Ensanchani biara. Erade akafa me ho. Ebebe mu Yesu dem. Ayaresa
Neradia Kano, Ebesi Wamasetemo, Yesu Embre Musesia, Yesu Lika di Brandele de Bosadabaha, Lipato Sadibidiandele de Rakata Branta da Balabadabaha, Ayaka Palabrandele de Beh, Makapala Branda da Baha, Rakada da Balabadabaha, Rakada Brandele de Beh, Iapali Branda de Beh, in the name of Jesus Christ, Rakada da Balabadaba, Rikada Brandele de Bosa, Iapala da Rakada Branda la da ba, Rakapala Branda de Beh, Iapali Branda de Beh, Rakada Branda la da ba, Ayakada de Beh, Mali Branda la de Beh, Rakapala Branda da ba, Rapala Branda da Bosa da ba, Ayakapala Branda de Beh, Malaka Branda da ba, Rekada Branda de Bosa, Ipala da Balabada, Ayakapala Branda da ba, Rakada Branda da ba, Rada da Balabada ba, Ayakapala Branda da ba, Rakada Branda da ba, in the name of Jesus Christ, Lebroski under the bed, Ipala da ba, Rakada Branda da ba, any blessings that is said about me, it is not delaying in the name of Jesus, it will not delay in the name of Jesus, it will surely come to pass, it will surely come to pass, for this is the month of miracles, this is the month of signs and wonders, this is the month of turnaround, this is the month of transformation, this is the month of Jesus Christ. Oh, Pejawansa. Oh, Bompai said, I silence any voice that stand against my promotion. I silence any voice that speak against my breakthrough. I silence any voice that speaks against my healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lift your voice and pray. We silence any voice against our miracle. We silence any voice against our breakthrough. Any voice that speaks against my blessings, be silenced in the name of Jesus. Any voice that speaks against my breakthrough, be silenced in the name of Jesus. Any voice that speaks against my finances, be silenced in the name of Jesus. Any voice that speaks against my family, in the name of Jesus, be silenced. We mute the voice that speaks from our pastor. We mute the voice that speaks against our education. We mute the voice that speaks against our finances. We mute the voice that speaks disgrace unto us. In the name of Jesus, we mute your voice. You powers of darkness, we mute your voice. Powers of principalities, we mute your voice. We silence every voice. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. What don't start to uti and none pay. What don't start to uti and none pay. May you be a sign and wonder this morning. May you be a sign and wonder this week. May you be a sign and wonder this month. In the mighty name of Jesus, we pray the grace of the signs and the wonder, the grace and the favor to make you a sign and a wonder. You are putting your hands on your head. Begin to prophesy. Begin to speak a word. Begin to speak your healing. Begin to speak your healing.
is the month of signs and wonders. Is the 11th hour God. Right, Kapanako Sapara, Zapaduka da Brande Bados Maleta, La Gratos Catapapaya, Azuka da Papa. Begin to lift your voice and begin to prophesy upon your life this month. Prophesy upon your life this month. The God who has brought you this far will not disgrace you. Pray. You said in your word that Psalm 22 that the Lord will be my shepherd and I will not want. He will make me to lie down in green pastures. You will lead me beside the still waters. You will restore my soul. You will lead me in the path of righteousness. The Lord is my life. The Lord is my salvation. Even though I the Lord walk is in my the strength. shadows of The the Lord is valleys my of strength. death, The Lord is I will fear no evil. For you are with me. For your rod and your staff, they will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup will run over. My cup will run over. Surely the goodness and mercies they will follow me for all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Father, in the name of Jesus, I declare over my head in the name of Jesus and the heads of all our listeners that, oh God, let the oil, let your oil, oh God, let your oil, oh God, the 11th hour oil, the 11th hour oil, in the name of Jesus, let it begin to pour over our heads in the name of Jesus. And we'll start, you better be the ananto, and we'll start, you the in the name of Jesus Christ. One side that's the uti. Oh, Bombay, I receive anointing for breakthrough. Mete Engosra, me the breakthrough through November. Bosumi November, I may breakthrough through. Me di apun baby. Me di erado hongosra. Emra side uti. Oh, Bombay said radima wongosra and Tomeso. Engosra ayaresa and Tomeso. In the name of Jesus. Engosra and Tomeso. In the name of Jesus. Engosra embra mesra me. In the name of Jesus. Just demo. You are praying that unction. How God anointed Jesus Christ with fire. How God anointed Jesus Christ. How God anointed Jesus Christ with Holy Ghost and with power. Yes, Lord, I receive miracles, signs and wonders. For the book of Isaiah makes me understand that because of the anointing, every yoke, oh God, will break in the name of Jesus. And was sanity and was sanity and Konya Bebudia, Eradia Nano pay and Nano pay and Nano pay and Nano pay and Gosano and Gosano and Gosano and we Yesu Christo Dynamo and we Yesu Christo Dynamo and Gosano and we Yesu Christo Dynamo in the name of Jesus. Lika da 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 ba Malabranta da 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 Lika dose of Jesus Christ. Unyame on your kese. Eradimane ngosra emra woso. Bosumi duba queen eyen shirama. May somebody receive 30 days of divine visitation. May you receive 30 days of divine breakthrough. May you receive uncommon encounter. In this month of God of wonders, may somebody receive your wonder. May somebody become a wonder. May you be a sign and a wonder. In the name of Jesus. And may the God of the 11th hour show you his favor. May the God of the 11th hour show you his mercy. Onyame nsuma na hoden emra wo so baby awobia. Onyame nto nanim nchewe na no pay. In the name of Jesus. Onyame mensu yiye ena no pay. Bosumi November emfa dance de mra o. Bosumi November emfa wanamo nsu yiye. Onyame ma ewum mie wo so. Na wo phone call na edi nhira bra o. Yesu Kristo dem. Ewo Yesu Kristo dem. Amen. The 11th hour God of miracle. Amen. O mesra o. Amen. O mesra o. Amen. O mesra o. Amen. O mesra o. Amen. O mesra
mesra Ewo Yesu dinimu. mesra In the name of ayaresa Jesus. mesra Ah. ayaresa Wo Yesu Kristo dinimu. ayaresa mesra In the name of appointment Jesus. letter mesra In the name of appointment Jesus. letter mesra In the name of Jesus. certificate mesra In the name of Jesus. Ewo Yesu Kristo dinimu. Ewo Yesu Kristo dinimu. Wo Yesu Kristo dinimu dinimu. mesra Wo Yesu dinimu. mpaebɔ honhom ntɔwo so Ewo Yesu Kristo dinimu. trene ye inshira Allah daba laba daba raka de brandelebe. Spirit of purity locate to those in the name of in the name of Jesus. Jesus. Onyame fa ne obesanto won Allah sabo daba laba daba. Ewo Yesu Kristo dinimu. Ewo Yesu Kristo dinimu. Ewo Yesu Kristo dinimu. Wo Yesu Kristo dinimu. Da 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 da. Ube yenshira. Wo Yesu dinimu. Document. Wo Yesu dinimu. Document. Ewo Yesu You will dinimu. win your court case. In the name you of will Jesus. win your court case. In the name you of will win your Jesus. court case. In the name you of will win your Jesus. court case. In the name of The Lord Jesus. is settling it. Hey! The Lord is settling it. The Shadadadaba. God of the 11th Mala hour. branda de de Bakatos de. kadaba. Lipa da branda Take a de de de. miracle in the Wo name of Yesu Jesus. Kristo dinimu. Onyame ma wonante wo. Ah. Erade ma na yare santo Ah. wo Yesu Kristo dinimu. Amen. We lift our hand, Lord. Aha, 97.1 Okuma Radio. Anidaso Bere and Nanope Yeguso. In the 11th month, where we expect the 11th God, who has been a wonder to us, to manifest. Busumi, Unyame di yensenchene, Erado di yensenchene, ensi uyiye. Unyabia ensi uyiye, Unyaberma ensi uyiye. Amen. Meja ensi uyiye, mena Amen. ensi uyiye. Amen. Utie yen wo MAMFE, utie yen wo Akropong, utie yen wo Late. Uri tie yen wo Sunyani, uri tie yen wo Nkrang, baby bia uri tie yen ewo wiase afana nyina. Erade se ensi uyiye. Amen. Erade asem se ensi uyiye. Amen. Ebesi uyiye busumi yo. Amen. Onyame odi wetwa 305 days, 305 days, aka 60 days. Hey. Obema esi uyiye. Amen. Erade bema esi uyiye. Amen. Ebema esi uyiye. Baby biara wo rehwe kwan no na wotwe busumi Erade ma apom ye bie ma o. Amen. Na adanse di ni wachi. The cow said the line no ebie 0551667755. Eye MTN4 na eye Tigo ni Airtel 0270191971. Aheya Okuma 97.1. Onye ninkita ho anopai. Expecting a miracle, expecting a breakthrough. May the Lord visit you. May the Lord touch you. May the Lord make his face shine upon you. Ofrefo di kan line so. Yamo akwa baba Okuma 97.1 Anidaso. Anidaso Yesu mo. Nyamishra. Mama Julienne. Nyamishra. Ekoso di asedam merade. Aseda to share bi nso nkoma mu. Na pastor amochrekre yen. Damase. Abusuma ye wura mi ni merade mpai ba awade mwa. The minister maguna nemu ni momo mpai mamse onye mama na mfa. Adansidi emane denso nkiramsa. Yes, Lord. Yes, Amen. Mama Julie be bompa. MAMFE nshira Mama Julie MAMFE. Yetia MAMFE fu nyina anso. Ye be bompa. Yo. Nshira. 0551667755 for MTN users. 0270191971. Ubetumi afre ye will pai bumara. We will take a couple of calls and then we'll pray together. 0270191971. Tigo and Airtel users. Now we use to MTN 0551667755. 67755. Yamaka Baba Okuma 97.1. Yeah. Mr. Mo, Mihiam Paibo Mameba, Bakon, Ejumasem, Nejuma Bassa. This is Amma Waye, ha. Timis Ramu, Mumuyame, na Winyabi. Nyametiase, ye bompai asre radi abon se embie emmawo radi man apon mebie mawo antiasa ye do ase wa frɛ fi MAMFE ye do ase bebre ye be bompai ye be koso bompai you say radi be koso edi nkonim ye gusu bo bompai nto be di nkonim ye mawa kwa ba Okuma 97.1 ni Anidaso Onyame mu. If they feel MAMFE. Nyamishra.
Ofurua. Sister Ofurua, yet on can't take a plan and say, Damasi wa mo church. Fitina nansa. Mpaebɔ a wɔde yɛwura mu. Mbese abosom du baako a yɛwura mu. Yɛda obi biara koma so no. Nyame bɛyɛ ama yɛn. Mesra mo ka me wɔ mpaebɔ mu wɔ m'adwuma ɛne me mma ho. Nyame mfa yɛntwa afewie. Ebi nkɔma mo akɔmanfo nyinara. Nyame ma mo ahoɔden. Na bere mu no. Bra ɔhaw bi da yɛn so no. Wotie mo nkyerɛkyerɛ ne ade a akomatoyem abaye. Amen. Amen. Nyame sha bebre so wa feel kuma 97.1. Yo, yere bompa ama Mama Julie, yere bompa ama Auntie Asan, yere bompa ama Sister Foriwa, yere bompa Asre Rade Adom, me kado shibiri atabaro shandabaria, igre pepe konde lemi andabaro, Lika palabranta da boshata branta da libros kada. The best bompa ma, yes. In the name of Jesus. Karabada bo shabadaba, le karabadaba. Eradi bompa de omej eba wedding. Dance Mama Julie Erisha Quine. Adansi Sister Foriwa Erisha Quine. Adansi Sisi Asan Erisha Quine. Your bompai Auntie Asabi Erisha Quine. Eradi bompai Asrewadumo. Your bompayo. Eradi Maya bompai. Asre Ejuma se emi in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Shada da da balabada, Rakada brante de debo shada balibada da da ba, Rakapala branta da balabrande de belebe, Radibala debe. In the name of Jesus. Emakwa kuma 97.1. Anidaso. Anidaso yes. Yankasa. Mpacho beto low radio ni kakra maye. Hello. Yo Mpacho Yankasa. Yes, I've been on the field. I told 6 steps to some more family to me. Mpacho yati ebe bompa amao. Ebe bompa amao. Tu duko fijina so ebe bompa amao. Ubetumi akati wa train radio ni so ebe bompa amao. Wasisi ya Nyamishira. So wafro kuma 97.1. Okuma 97.1 Anidaso. Anidaso this. Pacha ye bompaye betayo raso kotorobo shabadaba baziri anda bakushe bede biondo romosi taya nyamia tumi wowu nyamia hodi wowu nyamia wonsa no basa ekase the wonfina esha wonsa enano pay the bompaye esre the spirit of healing o God, spirit of healing o God, spirit of healing o God, in the name of Jesus, spirit of healing in the name of Jesus. Ayarisadom ewo Yesu Kristo dinemu 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 la da do shadi brandebe in the name of Jesus. Eradi nshira se wafre eradi ma won senchire ni ewo Yesu dinemu. Amen. Yeah, mo akwa ba kuma 97.1 Anidaso. Anidaso Yesu Kristo ni. Apa sunje nkamu. Bacha nkamu so. Apa friend Dina. Oh. Bacha miss. Bacha miss kukwase. Nyamishra. Yes. Papa me bacha miss say ya me sempa ho. Ya me mwami na minya sika na won to me nyama me to na minya sika fa ko bo afore say emerade yeah da radiasi ya bompai erade ya bompai ase won sa hwe ato afna so say erade ubeshira no kesi erade ma wo han ento adwadi so na erade
wafuna sanka adanse dikese Yesu Kristo dinimu na kusi erade memory da no pa erade ma adanse dikese enkoma wafuna Yesu Kristo dinimu Yesu Kristo dinimu amen 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 Namika hu yembere na so ba ye be fa the last caller our person already out erade onshira o sa no pay woni yen na hia wo kuma 97.1 erade yo kes no mensi wi na no pay yemo akwa ba okuma 97.1 Anidaso Yesu Kristo mu Papa sunje nkamu enkamu so the friend Instagram free filaste na mi sha be brace tajwa Papa mi amen the pai bo mami kunu yare so pai bo wale bon papa bon pai mai your bonpai erade atumi nyina wo na no pay your so the sister Joa ekunu sha wonsa ayare se wura ne wo yeje wudi se obedi nkunima maye ubedi nkunima maye apanso te erade wa ye bi pen ene asema ye kan ensoncheni a wo ye erade masansa cheni ahoden entrum faster Joa ene obi bi oritie ye nga orihwa ayare sa kwan Yesu Kristo in the name of Jesus yeda wase se wedi nkunima maye wo Yesu din mu amen amen ebusuafo ha obesro busumi na ye ka se baby adu ye ene nwumre basis number kom GR 146116 148116 white coaster ubehun se nam krom bas ne ba kon so white asini eburu kakra enam krom ode ubehun se bases no ne be fi late fo ba mbenya card yakọ ufie buri uba ubenya card yakọ ufie du krom uba ubenya card yakọ enti first day no exactly 6:30 red hot prayers empai shishi na fiase no nsia pepe na nwom ne mpai no efiase ehuru ebusuafo we are tapping into seasons we are say den say den a empai bo de asomdwe ebra na ye fi enumere revival ya say greater grace na okasafo already anim any evangelist Dr. Yeyabofe na ote nene ewo enra commencing the month nimu say osi erade ni odi adua nimu no me no nyina yemra ni yembesesawo erade ni odi awura no no brana befa bi brana be yenhira odofo ube yenhira amen ube yenhira ebrim kra ba abeda some people came to sleep one awoba commencing the month dodo na anko won worretwen worreda and ride the whole day baby sha so them more vampire what it wo maje won sit and there maje won sit ni senti awie asorere maso awie 2 to 4 no awie ni nyina ahoden ehye anwumre dinim enti awie yenhwe ne so na de ye wade 10 from make sure say 6 bebo no na waje wo sit ebeko live Facebook live ni etete enti would bounce what dress fine when senior Uber TV Uber Facebook Uber media no so ube look good na empire na miasem ensentrene yemfa ntwen rade and the 11th month the God of the 11th hour is going to make you kai say aka 60 days 3 days here when animu fa so seed na fa bompai ewura wabusua fa bompai e ma wo ma first year homa 2023 nia medanin prayers ayere bonyina enye nia atwamu prayer ye bompai for nia wonyanim na meka me kirewo ema ye bewura 2023 mu na efe na nkrofo ani abere no na wonnam kwanso record wonnam kwanso record wonnam kwanso ache se level a wonnam no nipa kura ho bedwiri wom bibia wo hu obi a wo hu se odi yiye sisi a enye sisi a no fiase oprane long time bra ne yemfiase mompa into 2023 enumre ensankyereni besi wa hu commencing the month
sɛnea Awurade de ne nsa keka ne mma na ɛyɛ sɛ ampa Awurade ne tumi ɛnsan yɛ Awurade ahoɔden kɔ so ara ɛyɛ adwuma mommra na yɛnyina yɛ mumu na yɛ mompae enti yɛbɔ mmɔden sɛ asɔre no ɛri fuel buses well nim sɛnea nanse fuel prices ɛte nanso asɔre bɔ mmɔden sɛ yɛri fuel buses sɛnea ɛbɛyɛ a wopɔn a bus betumi de wo akɔ fie baabi a wote biara onyame nka ho no nkora no ma ho ban na siesie ho sɛ ɛyɛ kwasi da ɛbɛyi ɛyɛ aseda all white Grace Presbyterian Church area yi na ebɛhyia wo hɔ medin ɛde ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie na no pay mene minua berima Ofe Abuaje Emmanuel. Na me person no abɔ ne din na wote voice no. So ɛna no pɛ yɛhyia yɛbɛkɔ so aka so nyame admo cha no pɛ yɛbɛso yɛhyia bebre press yɛbɛfrɛ yɛn course no ntumi ambesan yɛn bre ne nti yɛbɛsrɛ mo momfa nkyɛ yɛn however yɛwie program ya obetumi asan afrɛ line na yɛne wo edi nkɔmmɔ na yɛatoa so kai sɛ ɛnɛ 6:30 greater grace come and let's meet evangelist Dr. E.A. Abofei and Nianya Media Wurano no or the Bibe Rao Yenti Nia Okan Ansana Yeri commanded no. Come and receive it in the name of Jesus. And we pocket to whom child to I'm not ready to help God. Go back and help your people. I am now ready to help you in the name of Jesus. Come and receive it in the name of Jesus. Entina nya ye kan say enanyumre yi yenya yerishia music team, prayer team, workers, ushers, everybody is waiting. Drivers will be waiting. Onyame onhyira na yebesen hia nyame adoma ochina anopa ewe fidi so na adansidi bedoso nyame kan ho ewe Yesu din mu. Bye bye. I'm so excited about this next song. I want to invite my very dear friends in the presence of Joe Metal and Pastor Zaya. The song is called Along With Me. Anything is possible in this atmosphere. For our God is more than able. I'll call my radio 97.1.